Solo chi è colpevole tende a difendersi. Chi ha commesso un errore è lui che si difende. Ma noi non abbiamo ucciso, non ci siamo fatti saltare in aria, non abbiamo ucciso innocenti, anzi di più, l'Islam ci ha vietato di uccidere innocenti. In guerra, quando erano in guerra, al-Rasul sallallahu alaihi wasallam diceva: non uccidere donne, non uccidere bambini, non uccidere vecchi. Questo non difesa. Quando sei in attacco, quando stai combattendo, conquistando, non uccidere donna, non uccidere bambino, non uccidere vecchio, non uccidere un uomo che sta pregando, che sia cristiano, che sia ebreo, non uccidere. Non distruggere alberi, non distruggere terre coltivate. Questo ce l'ha insegnato il Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma questo fa parte dell'Islam. Noi dobbiamo insegnare l'Islam sempre, non adesso, perché non siamo colpevoli. I colpevoli sono gli unici che si alzano e parlano. Noi non siamo colpevoli. All'Islam ci ha insegnato tutte queste cose. All'Islam ci ha mostrato la strada giusta. All'Islam lo impariamo sempre, non solo in questi episodi. Chi conosce l'Islam davvero non punta il dito contro. Il problema oggi è che facciamo così, puntiamo il dito contro noi stessi. Noi non siamo così. Noi non abbiamo fatto questo. E non abbiamo bisogno di dimostrare che non siamo colpevoli, perché l'Islam lo dimostra. Vuoi conoscerci? Conosci l'Islam. Siamo muslimini. Non hai bisogno di conoscere me, Abdurrahman, o i fratelli, tutti i fratelli. Hai bisogno di conoscere l'Islam, perché l'Islam è chiaro. E quando io sbaglio nei confronti dell'Islam per prima cosa, quando non lo seguo. E adesso lo dico, una volta sola lo dico. E non volevo dirlo, ma lo dico. L'Islam condanna ogni tipo di terrorismo. Ogni tipo di terrorismo. In ogni spazio, in ogni luogo, e in ogni tempo, e in qualsiasi forma. Sia chiaro questo. In ogni luogo, in ogni tempo e in ogni forma l'Islam condanna tutto questo. Condanna la discriminazione, condanna il razzismo, condanna tutte quelle forme di violenza che vediamo oggi. L'Islam condanna tutto questo. Questo è quello che ci ha insegnato l'Islam. Non abbiamo bisogno di dire altro, non abbiamo bisogno di dire che non siamo colpevoli. Noi non siamo colpevoli. Noi siamo musulmani e l'Islam è chiaro. Vuoi conoscerci? Vuoi sapere se siamo colpevoli o no? Conosci l'Islam. L'Islam lo stiamo insegnando a tutti. Vuoi conoscere l'Islam? Al-Jum'ah, alhamdulillah, è tradotta ogni venerdì. Vieni a ascoltare l'Islam. Le lezioni sono tradotte tutte in italiano. Vieni a sentire cosa dice l'Islam. Bisogna sapere cosa dice l'Islam, non cosa dice i muslimini. E l'Islam bisogna sentirlo da chi pratica l'Islam, da chi conosce l'Islam. Non chiediamo se vuoi conoscere se la donna musulmana è oppressa, chiedi a quelle donne che veramente sono sulla strada dell'Islam. Se vuoi sapere se l'uomo è senza libertà nell'Islam, chiedi a quell'uomo che sta vivendo l'Islam, chiedi a chi sa l'Islam. L'Islam è chiaro, viene insegnato nei masajid, basta sapere dove chiedere, basta essere chiari. Non bisogna avere paura di mostrare l'Islam e neanche vergogna, perché l'Islam è facile, l'Islam è bello, l'Islam è chiaro, è facilissimo, è di una facilità e di una bellezza assoluta. Chiunque può spiegarlo facilmente. Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam spiegava l'Islam con un sorriso e tutto il mondo si è piegato a lui. Noi dobbiamo fare quello che faceva Rasul sallallahu alaihi wasallam. Questo è il ruolo dei musulmani. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم اجمع كلمتنا وكلمتهم على لا إله إلا الله. اللهم اشف مرضاهم وتقبل شهداءهم. اللهم اطعم جوعاهم يا ارحم الراحمين. اللهم يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل لنا في اراضينا مخرجا
من كل هم فرجا يا أرحم الراحمين. اللهم يا أرحم الراحمين ارحم إخواننا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم إخواننا واجعل لهم فرجا ومخرجا يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين يا أرحم الراحمين يا واحد يا أحد. اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا يا رب من الراشدين. اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين. اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين. اللهم اهد نساءنا ونساء المسلمين. اللهم حبب إلينا الحجاب. اللهم حبب إليهن الطهر والعفاف والحجاب يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. Stasera come al solito alle 6:30 c'è il DAS che c'è il Rasul Sunnah dell'Imam Ahmed in lingua italiana. Cerchiamo di essere tutti presenti. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الصحابة سيكون عليكم أسئلة يا أخوان، وأقول ما قلت في المرة الماضية. إذا كانت الإجابة قال الله قال رسوله